Sa nun tulaki din, no buo nga aldawa nga sumsumrag. Di 150 ka grade kun daday. No. Ayun gayam na panak na kimiting datay, di eskwelahan guide sale. Kuya, kumusta nga datay anak mo? Ay na, katungtungam ta anak mo lakay. Tampay ah. Nakita di card na inted ni Mamda. Na, lakay puro 75. Puro 75, puro wasay. Wan, Ay naapaw, dadya nga ubingay ng pay niya tinararamid na ngay. mukmay, tanga na mo. Kita man, dadya card na. Puro katapang ko. Ay natuyada tao nagya. Wan, Itsail! May katiman! Itsail! Ampaya daday. Ay na, anya nga ampaya. Kapadpadamag lang ni mamim kanyak. Ampay anak, anya man tinararamid maun. Awan mo daday. Awan mo, daddy nga. Nagbababa ka no gayam, datay grade mo anak. Puro 75. Ay na po, puro mo 75 na anak. Puro mo wasay dagiti grade mo. Kanya tinararamid mo nga puro balog siguro tiyong obraim. Puro cutting classes siguro tiyong obraim anak. Ay na po. Kasano ka nga maka-eskwela no kasta anak. Kasano ka nga makalipas iti panagadal mo no kasta tiyong obraim anak kao. Partida pengarda ta daday. Nya, partida pa'y day takiday. Ikun daday. Ay na, apaw. Kasano pa'y nga nagbaling nga partida day tan? Kaagasom daday. Half day at lang nga surong-sumrag. Sa 75 pay ti grade na. Kasa nun tulaki din, no buo nga aldawa nga sumsumrag. Di 150 ti grade kun daday. Ay na, apo dating ubin. Tayo ka man dito.